artli ki bas ki bakke dik spai Assam Rifle ki bami na poka jela Nagaland bat temu ban pin pois poka jela Manipur kum si ban pin klan Shushu haka baidai ban tek lakam ya ka jing yo snam ha poka jela Manipur kita ki artli ki bas ki la shawi yang ding ha ki pai ba Manipur ha shit yang nanti kat baki dang mu ban wanrung sha poka jela Manipur hak baidai bagane ke jingjia kala jia menen ka arp santrik buna Julai usnam arajar arpulai bat kene ke jingjia kala jeru apa ketika senang sapor mena bat kene ke jingjia kala mi gade hadin baki pai ba Manipur kala pensangai ketiki artli ki bas ki bakke dik sipai Assam Rifle bat kene ki artli ki bas ki danru ya u registration number MN bat kum tak sa pelangi pai ba Manipur bakin pensangai kita ki bas bat ki halor kita ki bas bat check ya dan ki wegi ki jat benri ki bomdai ki na Manipur bat lain no ya ki sipai kum ta hamar bagi dang check kum nela dan kum bakat to kan ngot pai bor jangka jela Manipur kelas dang ban wiang ding ya kita ki artli ki bas bat kan ke jing wiang ding kala pelangi sipai bagi haban pet krat na kata ka bas ban lain na ke jing yap pada hak baidai bagane ke jingjia am dan meno-meno bela men saujar ba am dan meno-meno bela klarna halor ke jingjia pada hak baidai bagatu ke jingsha penyaling khoi bat jingsha le bejar jang aru ki theku ki hapa penthar ka ba ki pulet jaga jela Manipur le itu ba do mentaru le yo kam hadu ba nyawat ki breu ki badan ti hakatu ka kambaman hadin cakap jingbam keren tikna berkat jingbam pensyai tikna nak kalian cakap sang BJP hak baidai berkat jingjia halor ka jela Manipur hapo ka ying dor bar thawan kiliang persya ki bakan tubiak kongres bat ki wiki political parties kila ang makin pelang na ada katakan no confident vote mat kan kan no confident vote ka bamod baka sarkar BJP ka haban pensya lani ka haban pensyai halor ka jingjia hapo ka jela Manipur malda kamla ka bamod Narendra Modi wahaban resign na kata ka Shuki PM cakari India